Question number 25. Let y square plus x square equals to y cube minus 2x for x less than 0. First question, if y equals to 1, find the value of x. Okay, soalan pertama kita hanya nak cari nilai x bila y equals to 1. Okay, so when y equals to 1, kita sub masuk dalam soalan kita ni. Okay, so 1 square plus x square equals to 1 cube minus 2x. Dan kita susun x square, saya pindahkan 2x ke sebelah, so plus 2x, saya pindahkan 1 ke sebelah, so equals to 0. 1 minus 1, 0. Okay, then kita factorize this one, sebab since dua-duanya ada x, saya boleh factorizekan x keluar. So x plus 2 equals to 0. So we get x equals to 0 and x plus 2 equals to 0. So this one x equals to negative 2. Okay, kita ada two answer for x, 0 and negative 2. Tapi daripada soalan dia dah inform dah x less than 0. So x less than 0 kita hanya ambil nombor yang kurang daripada kosong. Kita ada kosong dan negatif 2. So yang kurang daripada kosong hanyalah negatif 2. So kita conclude balik answer x equals to negative 2. Okay, soalan yang sama. Kita nak find dy dx pula. Then next kita cari nilai dy dx bila y equals to 1. Okay, ni soalan kita. Kita nak find dy dx. So kita differentiate satu-satu. Differentiate dulu y square. Then we get 2y dy dx. Sebab kita differentiate y, mesti letak dy dx. Plus differentiate x square. So we get 2x equals to differentiate y cube. Then we get 3y square. Since y yang kita differentiate, so letak dy dx. Minus 2x. Okay, so differentiate 2x, we get 2. Okay, then kita kumpulkan. Yang mana yang ada dy dx. This one dengan this one. So kita akan dapat 2y. Saya pindahkan 3y square ke dalam. So, minus 3y square. And dy dx. Dua-dua function ni je yang ada dy dx. Yang lain tu pindahkan ke sebelah. Okay. And next, dy dx equals to negative 2 minus 2x divided by 2y minus 3y square. Okay. Next, hence, kita kena cari nilai dy dx when y equals to 1. Okay, dalam kita punya dy dx, kita ada y. Okay, y okey lah, dah ada dah y equals to 1. Lepas tu dia ada x. Soalan ni tak ada beritahu apa nilai x. Tapi, kita dah cari dah kat atas tadi. X kita when y equals to 1, kita dapat x kita negatif 2. So, point kita sekarang negatif 2, 1. So, itu yang kita masukkan dalam dy dx. So, add point negative 2, 1. Okay, so dy dx akan dapat answer. Kita sub masuk nilai x dengan nilai y. Divide by 2 times y. Y kita 1. Then kita solve. Negative 2 plus 4, 2. Over 2 minus 3, we get negative 1. So, equals to negative 2. Itulah final answer untuk dy dx.